Jahorina je ove godine sigurno najveće gradilište u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. A u regionu kažu jedino se više gradi Beograd na vodi. Pokrenut je do sada neviđeni investicioni ciklus na Olimpijskoj planini od 99 miliona maraka. Privatni sektor ovdje trenutno ulaže nevjerovatnih više od milijardu maraka. U Olimpijskom centru Jahorina do sada su nas navikli da redovno postavljaju nove rekorde. Sigurna sam da će tako da bude i ove zime. O pripremama za predstojeću sezonu govori Dejan Jevnejić, direktor Olimpijskog centra Jahorina. Na Jahorini su ljetos najbrojniji gosti bili radnici, a najveće atrakcije građevinske mašine. U Olimpijskom centru odlučili su da modernizuju vertikalni transport. Gradi se 5 novih žičara. Najveći projekat od toga je gondola Poljice koja je urađena po posebnom dizajnu Pininfarine, najpoznatijeg italijanskog dizajnera, dizajnerske kuće. 3600 skijaša na sat kapacitet sa kabinama koje imaju svetlosne efekte, sa posebnim dizajnom polazne i izlazne stanice. Izlazna stanica će biti povezana sa našim olimpijskim barom jednim tunelom, tako da ćemo imati i toplu vezu od Poljica do našeg olimpijskog bara kako bi mogli da radimo 24 sata u našem baru i kako bi razradili taj vrh planine i pokazali da možemo da radimo 24 sata. Širili smo naš olimpijski bar za 600 kvadrata. Cilj nam je da olimpijski bar ima najbolju ponudu, najkvalitetniju ponudu i nešto što može da se doživi samo na Jahorini, od gastronomije do provoda, sve to će biti organizovano kod nas u baru, na vrhu planine, uz jedan poseban osjećaj i događaj kada ste, da kažem, noću, 1 ujutro na planini, na vrhu, na -20, u toplom pored kamina, slušate muziku, pijete čaj i kasnije se opet vratite toplom vezom gondolom Poljice nazad u hotel. Drugi projekat je Rajska dolina, Šestosed, isto jedan značajan projekat u gornjem delu Jahorine, gde skijaši najviše vole da skijaju. Šestosed je već završen, testovi su u toku i vidim da se skijaši baš raduju realizaciji tog projekta. Treći je Šestosed Trnovo, koji se nalazi iza vikend naselja. Pored njega, isto 2400 skijaša kapacitet, pored njega se nalazi jedna nova staza, dužine oko 1,3 metara, izuzetno široka staza, dobra za početnike, blaga, plava. Na taj način rasterećujemo gužvu na Poljicama, prebacujemo skijaše iz vikend naselja na Trnovo. Tu smo uradili i osnežavanje te nove staze i uradili smo jedan novi dečiji poligon, postavili pokretnu traku 170 metara dužine, isto sa namjerom da zadovoljimo komplet potrebe vikend naselja koji se nalazi na trnovskoj strani. I imamo još 2 nova ski lifta tipa Sidro koji se nalaze u Rajskoj dolini. Tu nam je cilj da razradimo i onaj takmičarski deo Jahorine, da dovodimo što više reprezentacije na pripreme i da oživimo stazu olimpijski spust posle 30 godina. Imamo rasvetu staze Novak Đoković kao jedan novi projekat. Malo koja planina može da se pohvali da ima naziv staze po našem najboljem teniseru ikada i najboljem teniseru sveta ikada. Mi smo to dobili, ove godine smo tu stazu i osvetlili. Cilj nam je da imamo i bogatu ponudu noćnog skijanja pored Poljica. Sada će moći da se skija i na stazi Novak Đoković. U Olimpijskom centru Jahorina grade 7 novih kilometara sistema za vještačko osnježavanje. Uz postojeće kapacitete, skijanje na Jahorini se ne dovodi u pitanje. I staze na Jahorini uređuju se u skladu sa FIS standardima. Jahorinske padine sada su idealne i za početnike i za iskusne skijaše. Jahorina ima taj neki nasljeđe neko da su staze prestrme i da tu mogu skijati samo bolji skijaši. To više nije tako. Mi smo velika sredstva uložili u posljednjih par godina u uređenje staza, proširenje staza, izradu staza po FIS standardima.
Trudili smo se i uradili smo preko 15 km blagih, plavih staza koje sada može da vozi svaki početnik. Sa svakog vrha postoji put po izohipsi, to mi tako kažemo, da skijaš može da se spusti blagom stazom. I ono što je još važnije, otvorili smo 3 nova dečija poligona, jedan u Rajskoj dolini, jedan na Poljicama i jedan sada koji će biti u Trnovu. To je isto dobra i važna informacija jer tu mogu baš oni početnici da započnu, da se pripreme par dana i da za 2-3 dana već pređu na staze. Tako da Jahorin ima bogatu ponudu i raznovrsnu ponudu svih staza. Ima staza i za takmičare, ima staza za početnike, ima staza za iskusne skijaše. I jednostavno, mislim da su to skijaši vidjeli, prošle godine se to više vidjelo kada su išle mašine za uređenje staza, za mlevenje kamena, pa nakon toga smo radili humusiranje, zatravljivanje, izradu drenažnih kanala. I taj proces izrade staze, on traje oko 3 do 4 godine. Ali mi smo tu radili od prve godine, evo svake godine popravljamo, radimo na tome i pravi rezultat će doći za koju godinu, ali staze su spremne, mnogo bolje nego što je to pre bilo. Jahorina sad ima od ove godine 5 novih žičara, preko 20 km novih staza, uređenje nove staze, novi sistem skidata, novi sistem naplate. Vodimo najviše računa o bezbednosti skijaša. Posljednjih 3 godine nismo imali nijedno gubljenje. Radimo na prevenciji. Pored toga što su novi žičari, imamo novi sistem za snežavanje, nove ratrake, novi pristup poslu. A ako pričamo i o koroni, dajemo i korona garanciju. Ako se bude nastavila ova pandemija ove godine, i ove godine ćemo davati korona garanciju, tako da skijaš nema nikakav finansijski rizik da li da dođe ili ne. Na Jahorini je sada moguće organizovati i svjetska skijaška takmičenja. Tu smo uradili homologaciju za skoro sve discipline naših staza. Čak smo i nove staze koje smo izgradili, poput Novak Đoković, isto radili homologaciju za slalom i veleslalom. Staze u Rajskoj dolini na Prači imaju već homologaciju i s tim što sad na Rajskoj dolini imamo i 6-osjednu žičaru i sistem za snežavanje, što znači da imamo mnogo bolje uslove ne samo za treninge nego i za svjetska takmičenja. I konfiguracija te staze je možda među prve 3 najbolje u Evropi. I mi ćemo ove godine organizovati Europa kup, nekoliko FIS trka, a svakako je cilj da dođe i svjetski kup na Jahorinu. Ali evo, za sada smo napravili dobru tehničku pripremu i dobre uslove da možemo dobiti ta takmičenja. Do ove godine to nismo imali. Ove zime na Jahorini je najbolji provod. Najveće regionalne zvijezde ovdje su već na početku zimske sezone. U Olimpijskom centru ozbiljno rade na organizaciji nastupa najpopularnijih muzičara. Planirani su festivali. Ski opening smo zakazali 2. decembar i to počinjemo sa jednim festivalom koji smo nazvali Ćevap festival, gastronomski festival, gdje će se takmičiti 3 dana proizvođači ćevapa iz Banja Luke, Sarajeva, Travnika, veganski ćevapi i gdje će se svako večer organizovati jedan dobar koncert. Prvo večer 3. decembra je Toni Cetinski, drugo večer Haris Džinović, treće večer Saša Matić, Milica Todorović. Tako da bit će jedan bogat program i gastronomije i muzike. Onda nastavljamo naredna 2 vikenda, dva velika festivala muzike. U toku su pripreme tih festivala, ali mogu da kažem da će biti minimum 25 koncerata u ta 2 vikenda pred Novu godinu. Tako da evo, samo za decembar očekujemo da će skoro već sve zvezde posjetiti Jahorinu i da ćemo ugostiti ih i organizovati koncerte za naše goste. Jahorina ima brojne prednosti u odnosu na druge skijaške centre. Imamo blizinu Sarajeva, gdje puno skijaša koji dolaze iz regiona, iz čitave bivše Jugoslavije, odu do Sarajeva, prošetaju baš čaršijom, imaju blizinu velikog grada, imamo blizinu aerodroma, imamo heliodrom za hitne slučajeve, što puno znači u hitnim situacijama kada je potrebno. Imamo dobre hotele, dobre domaćine. Ja u prvi plan stavljam ljude. Evo i ja sam ovdje 4 godine i mene su super dočekali.
tako da to posebno gostoprimstvo koje Jahorina ima, to nema ni jedan ski centar u Europi, to garantujem, a to čine upravo ljudi koji ovdje rade. Tako da je Jahorina dobar spoj. Sada, evo, kažemo, možemo već reći da je moderan ski centar, da je i dalje najpovoljnija što se tiče cena, a da ima najbolje ljude i najbolje domaćine, odličnu hranu, odličnu gastronomiju, dobar provod, uvijek ima i event marketing, jak, dobre koncerte. Ja mislim da samo je pitanje da neko dođe jednom na Jahorinu, da će onda od uvijek da bude gost ovdje kod nas. Mi smo to i stavili u naš slogan Hospitality in Skiing, da skijaši koji dolaze iz inostranstva vide da je upravo to taj domaćinski pristup i skijanje glavni naš adut. Ja bih poručio našim ovdje ljudima, ugostiteljima, hotelijerima da mi moramo više verovati u sebe, da je naša planina lepša od tih svih drugih. Skoro sam gostovao u nekoj emisiji pa agencije odavde forsiraju Sloveniju i tako dalje. Meni to nije normalno u mojoj glavi, jer ja sam, ajde ne bih da podcenjujem jednu drugu planinu, sve su planine lepe, ali moramo poći od toga da mi imamo najlepšu planinu i da mi imamo najbolju ponudu i da uradimo sve što možemo da naša planina bude svake godine još bolja. A to je ono što uvijek pričam, da od papirića, od kante za smeće, sve to čini ponudu Jahorina, od ljubaznosti osoblja prilikom prodaje karte, od ski škole, od ski rente, od taksista. Sve to stvara jedan kompletan utisak u našoj planini i zato bi trebalo mi da radimo na sebi, a sigurno je Jahorina najlepša i najbolja. U Olimpijskom centru odlučili su da skijanje na Jahorini i dalje bude jeftinije u odnosu na ostale ski centre u regionu. Izgradnjom novih kapaciteta vertikalnog transporta, 5 novih žičara, kapacitet ski centra na Jahorini povećan je za 9500 skijaša, duplo u odnosu na prethodnu sezonu. Svakako skijaši gledaju cenu. Kada se poredimo sa tim drugima u inostranstvu, mi smo nekoliko puta jeftiniji, a žičara je ista i ovdje u inostranstvu, isto košta ovdje u inostranstvu, ali mi moramo voditi računa i o nekim drugim segmentima, pa zato su takve cene kod nas. I to su svakako razlozi zbog kojih skijaši odlučuju da dođu na Jahorinu i ono što evo sad se vidi, sve veći broj stranih agencija zakupljuje smještajne kapacitete na Jahorinu, sve više su zainteresovani za dolazak na Jahorinu. To je dokaz da Jahorina vredi. Mi smo radili naš cenovnik po nekom ključu gdje se uključuju najviše, smo gledali troškove samo da pokrijemo i kredite koje treba da vraćamo zbog ovih investicija. I iako je po tome ključu trebalo da podignemo cene za 50%, mi smo ove godine odlučili da podignemo cene karata za samo 20% i doneli odluku da ove godine organizujemo akciju Budi dijete Jahorine, gdje nam se do sada javilo preko 700 dece iz grada istočnog Sarajeva. Akcija podrazumeva da svako dete koje pošalje bilo kakav rad na temu Jahorine ili fotografiju ili sliku ili pesmicu, samo je potrebno da pošalje taj rad na našu mail adresu i podatke i potrebno je da ide u školu osnovnu ili srednju u gradu istočnom Sarajevu i dobija sezonski ski pas ponedjeljak, petak sa fotografijom gratis za ovu sezonu. I na taj način smo omogućili da sva deca iz istočnog Sarajeva skijaju gratis ove godine na planini. Na Jahorini se trenutno gradi više od 300.000 metara kvadratnih stambenih i poslovnih prostora. To je, da kažem, jedna velika investicija. Pokazalo se da je to jedno veliko gradilište. Vidjeli ste koliko ima kamiona, koliko ima gradilišta na samoj planini. Kvadrat zemljišta je skočio 12 puta, cena apartmana u prodaji prilikom u izgradnji oko 2.500 eura, oko 5.000 maraka. To pomnožite sa 300.000, dođete do 1,5 milijardu trenutno da se ulaže samo u privatnom sektoru na Jahorini i onda možemo vidjeti koliko smo mi pokrenuli taj zamajac privrede našim investicijama. Kada pitamo da li je to opravdano za državu ili nije, eto, samo na 1,5 milijardu uzmite porez
Znači da smo mi uložili negdje 100 miliona na Jahorinu, a samo od poreza, da kažem, od ovih investicija negdje oko 200-300 miliona će se vratiti državi. Tako da izgleda da je apsolutno opravdano ovo što smo radili i postavili smo Jahorinu sigurno kao broj 1 u regionu, jer evo, svi znamo da postoji već veliko interesovanje za našu planinu. U Olimpijskom centru preuzeli su upravljanje i ski centrom igrišta. Već se kuju ambiciozni planovi. To je jedan ski centar koji se nalazi u blizini Vlasenice. Mi smo odlukom vlade preuzeli zemljište, dobili na korišćenje i evo ove godine smo započeli sa izgradnjom novih staza u ski centru igrišta, sistema za osnežavanje jezera. Sljedeće godine u planu da tu uradimo jednu šestosednu žičaru kapaciteta 3000 skijaša i sve prateće objekte koji idu uz to, restoran, ski rental, prodajna mesta, parking. I to je jedan ski centar koji će biti više dnevni i koji će da kažem, targetira tržište od Tuzla, Vlasenica, Bijeljina, Vojvodina, Šabac, Loznica i koji će puno značiti za razvoj tog kraja jer je tu već postojao u prethodnom periodu ski centar. Evo mi smo sad doneli odluku da tu investiramo i da mislim da ćemo kroz tu investiciju podići čitav taj kraj. Jer naše iskustvo pokazuje da god smo počeli graditi ski centar, iskoristimo tu šansu da izgradimo najmoderniji i najbolji u datom momentu. Skijaši su takva klijentela koji idu na najbolja mesta i onda to pokreće taj veliki zamajac privrede, onda će doći investitori koji će uložiti u smještajne kapacitete, onda će se pokrenuti zamajac prodaje hrane, pića, zapošljavanja, samo sistem za osnežavanje zapošljava 20 ljudi, pa onda ski centar će zaposliti sigurno 100-tinjak ljudi, pa onda hoteli, restorani, ski škole, ski rente i mislim da je to jedna odlična investicija za razvoj Vlasenice i čitavog tog dela Republike Srpske. U upravi Olimpijskog centra Jahorina uvjereni su u lidersku poziciju u regionu kada je riječ o zimskom turizmu. U mojoj glavi Jahorina je na prvom mjestu. I mislim da zaista smo brzo dostigli taj nivo lidera u regionu u svakom segmentu. To veoma jasno objašnjava i broj dana koliko smo radili. Prošle godine smo prvi otvorili ski centar u celoj Evropi. Staze vrhunske, instalacije, skoro sve nove, olimpijski brend, blizina jednog velikog grada, dobri hoteli. Ja ne mogu da nađem zamerku ski centru Jahorina. Mogu, znam da može uvijek bolje. To je jedino što može. Ako uradimo naše nove investicije koje smo planirali, a to je povezivanje sa Palama, pa potom nađemo investitore koji će raditi na polaznoj stanici Pala, neke nove outlet centre, hotele, komplekse i onda možemo reći da smo i svetski ski centar. Imamo potencijal, sve je do nas. Samo je pitanje da li ćemo raditi dobro i odgovorno i onda će doći rezultat sigurno. Na Jahorini se evo već mjesecima vrijedno radi kako bi u predstojećoj zimskoj sezoni imali najbolju moguću ponudu za sve skijaše. S početkom zime, kada snijeg prekrije padine naše najljepše planine, vaše je samo da dođete i uživate. Jer ipak najbolja je zima na Jahorini.